Evo ga, sad idem put koji sam našnjofo jučer kad sam se malo tu gubio i tražio sam stazu. Onda sam na kraju skužio da je to staza koju mi je poslao friend. Tu ima na početku jedan dio koji mislim da neću voditi, malo riski. Evo ovaj tu, malo, zapravo bi se idealno normalno, ovaj tu mi, drvo mi malo ovo tu smeta, dalo bi se to rolati. Okej. Aha, tu je sad. Kako se čuje kada voziš po staklu. Gdje sad? Aha, tu. Jako čudna podloga. Tu sam trebao. Malo je čudna staza ovaj, nema baš onaj flow. Glass trail. Ma možda da se nećemo ovdje zaletiti jer će me dočekat neki zavoj. Ha, da. Kako sklizalo, čovječe.
Mislio sam da je ono zmija, ono korijen. Ako me strah ovdje pustiti brzinu, dočekate sam taknik iza ove. Da malo odmarim. Moram priznat da onim stazama jučer nisam morao tako odmarat. Jebote kako mi izbacuje nešto. Gdje sam, čovječe? O jebote. Evo ga, to je blizu kraj, na cestu. Evo me, sad sam se spustio s ovom stazom sa Huma prema Komiži, pa sam onda na brzaka gore cestom, pa idem tu na ovu stazu. Moram priznati da ova staza sad sa Huma
Nije čak ni toliko tehnički zahtjevan koliko mi je fizički zahtjevan, baš me umorilo. Ova je dosta lakša od one prije. A ovo je više da se ne spuštam cestom, nego da... Iako isto zanimljivo, ajde. Pogled na Komižu, a sad se više ne vidi. Trebao sam prije stat gore.